Mombinya naye leo ako uwanjani. Mombinya Kraski pia ako na sisi. Mombinya uko tayari? Haya, Engoba women. Engoba muko wapi? Haya, kwaya niko naye ni hiyo ya Nyansiongo Boys. Kwa hivyo wakikakaa kidogo tena watarudi. Tangazo moja. Kabla Mombinya ataingia uwanjani, wale walikuwa wanatusaidia kupandisha pendele, tafadhali naomba mukaribie. Nikiwatangazia kwamba nyumba za usafi uko chini mwisho upande wa kulia ni wamama na wasichana wao, na wazee wetu upande ya hapo katikati upande wa kulia, na wageni wetu mwisho kabisa nyumba ya hiyo mchengo mwisho kabisa. Wageni wetu wanaume pia watachipanga pale. Kwa hivyo naomba wale walikuwa wanaweka pendela, tafadhali mkuche ndipo tuendelee. Wale wanafunzi wa Menyenya wanaweka pendera, tafadhali wakati ni wenu. Chipange kwa ajili ya kuweka pendera. Pita hapa mbele. To me on these ladies and gentlemen. Check. All right, thank you. Mbuya mole. Mata alina kimole. Mbuya mwabukire. Mwalire kende. Moina alibu akire. Mwalire kende. Ontake tekero monta amanyiga. Atali matanga tole. Oyo no mojega. Talibo. Haya.
It is a time to raise the flag. All people to stand. Parade, dress forward. Double dress. Double dress. Drop. By your left. By your right. Mark time, march. Hatua. Hold on. By your left. Forward move. Right wheel. Left wheel. Hold on. Right turn. Karabat is in charge of raising the national flag. Move forward and perform your duty. We are going to sing the national anthem in Kiswahili. We are going to give our visitors 3 cheers. Present your arms. Hep, hep. Hep, hep. Hep, hep. Drop. Left hand. Forward move. Left wheel. Hold at once. 3 steps forward and dismiss. At ease. Haya, wakati huu sasa wacha tumwarike
Biamono, Pastor, karibu upande huu. Unaitachika area hii Pastor. Vile niliwaambia ukisoma revo utaona mahali unafaa kuingia. Hapa mbele mahali niko, ukiona hiyo hema ya katikati ni ya mheshimiwa na wageni wake. Hapa mahali musiki inatoka, hapa ni security yetu ambaye ni chiefs wetu, wote wanakusanyika hapa. Ukirudi upande ule wa juu wa kulia, our principals, Borabu forum elders na maofisa wengine wote wanakaa upande huu. Ukirudi huko mahali tunaonana, choirs na wageni wengine wote wanakaa pale. Our 4 wards wote wageni wetu kutoka wards wote ni upande huu: Kiabonyoru ward, Bekenene ward, Esise ward na Nyansiongo ward. Mukipita hapa mbele tafadhali chunga waya isturete sida. Na nyumba za usafi niliwaambia kwamba upande ule mwiso pande hii ni wa mama na wasichana wao. Upande wa kulia pale mwisho ni wasee wetu na vijana wao. Tusigongane, karibu. Asante sana. Tunataka kubadilisha kidogo ili tuingie katika kipindi cha maombi. Wakati huu nitamuita Pastor Nyauma ache hapa mbele ili atuongoze kwa maombi ya kipekee. Pastor, uko na dakika 5 hivi utuongoze kwa maombi ili tuanze kirasmi. Kushukuru ewe Mungu, ni mengi umenibarikia, kwa yote umenitendea tangu kuzaliwa kwangu. Lakini leo Baba, ninalo jambo moja nataka nikushukuru kwalo, zawadi ya mzazi wangu ni baraka. Nataka nichukue nafasi kualika nyote ambao mmefika, na kama tujuavyo ya kwamba kila kitu lazima tuanze na Mungu. Kwa hivyo ni wakati wa kipekee. Ningewaomba na wasi sana tusimame ili tuombe. Tokoro kango tusabe elinde tuchake. Baba wetu na Mungu wetu anayetupenda, ni wakati mwingine tumekuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani. Kwanza kabisa tumesema ni asante kwa uhai ambao umetupa kila mmoja wetu, na kwa ajili ya uwezo wako tumeweza kukutana hapa kwa ajili ya mkutano wa siku ya leo ambao ni wa muhimu sana katika eneo hili la Borabu. Tunapoanza tuwakualika uwe pamoja nazi, wageni ambao wamefika, wengine ambao tunaowatarajia kufika, tunawakabidhi mikononi mwako. Hebu na uwepo wako uwe pamoja nasi na utubariki. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu tumeomba. Amen. Thank you. Kwa sababu ya dakika ambazo nimepewa, nikonda kitiko ilaji dakika chinke sana elinde mbali gani oyo gukwana na inwe akoro ku Pastor James Nyauma mo Pastor Menyenya ase kanisa ya Seventh Day Adventist Church asinga incheli bageliga na nyorire twakire Nyasaye itonga mbia mono asinga incho yeke wakyobogima kirege ndoga gokorekana insa sobo iko wense kuna sababu. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo linatendeka chini ya jua hili bila kuwa na sababu yake ya kipekee. Na Mungu anayo sababu kwa kila tendo ambalo linalotendeka. Kwa hivyo unaposoma katika kile kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes chapter 3, I just want to read verse 1 and 2 inayozungumzia mama ambayo yanayofuata. It says,
that everything that happens in this world happens at the time God chooses. He set time for birth and time for death, the time for planting and time for putting up. But the point I want to put it clear here ni ambayo inasema everything that happens on this earth, it happens when God himself allows to happen. Kwa hivyo ni Mungu ambaye anayekubalia jambo fulani kutendeka. That's why mwandishi wa kitabu hiki ambaye ni Sulemani anataka kuzungumzia na kusema ya kwamba everything ama kila jambo ambalo linalotendeka katika dunia hii kende yonsi gegokoreka asensi ni gegokoreka asichinga gichiri Nyasaye bwekanshire. That's why other people say that there is time and season for everything which happens under the earth. Igo muna lero tuligaiga asingincho yokoronje function ye nene asingincho mono yogosira igonda gitego tebanga ki Nyasaye nabwatemero biriyo na endo yebekire ase amagoko ya serikali wetera asabara ibaitu twachorire. He has said this time elinde tochaiga lero elinde tochakigende kigito ase nchira ya bene mono igotinde igonda igote anga. It is not by accident that we are here. No, it is not by accident. God knew it before. Nyasaye na manyete ngende kengo ikira na kire. That is why we have gathered here, all of us, to witness this great occasion. Iye gokoreka lituko liarero igonda ideko bariga ni mwenzi elinde Nyasaye abamo na intwe gatogo chake nsemeye na endere yengenchene ambayo ni ya muhimu sana, kwa sababu kwa njia moja ama nyingine hiyo sehemu ambayo ama hii ronje ambayo inafanywa siku ya leo nige ndokie ngenja asobo gimobwaitu na endege gosire nsemo gitenene sana. By the way, no ane Biblia gote abanga no anyi Yesu gatebete ngatiga abana bachasini igo nonyage gusira abana baitu gego kora kese mende yonsi nigento kingencho ase chinse motions eyo na limo atigire mirimo ya ino tumekusanyika. Kwa hivyo na hiyo ni kuonyesha ya kwamba tunakubaliana na yale ambayo yanatendeka siku ya leo. Kwa hivyo sitajukua muda mwingi sana, ni vile tu kusema ya kwamba tumrudishie Mungu wetu asanti ambaye aliwaongoza viongozi wetu na wakaona mbali wakaeka hiyo mikakati na siku ya leo imetimia. Wageni wetu ambao wako njiani pia tuwaombee wafike salama, na wale ambao mumefika tujue ya kwamba tumefika mahali ambapo tunahitajika na Mungu mwenyewe anajua ya kwamba tuko hapa. Kwa hivyo uwepo wa Mungu uko pamoja nasi. Kwa hivyo Mungu na atubariki tunapoanza siku ya leo in a very special way, that he may lead us all through, and at the end of this great occasion that we may get all the blessings chiri Nyasaye wekanjire chive asikiroyomo. May God bless us all. Tusabe omoneno ito tata Nyasaye yuri gurumono mbiyamono na indi mbiyamono asingi nshubu yabwao kala togo chakomo yego yobwiru tukuli alero mbiyamono asingi nju kwarobere tingango ikiranore aende twaseme iringa wetera asubu yabwao waturaire twins no koboko kwao watuikiria na abara ashinjira twababikira asama bokao igoga togo chaka igato chaka monaye na ende tukuramo naye asingi nju nayo monene na enayo monyene byonsi biyamuna asabara ibaitu kwa bekire in praise ashinse meji nensengima na ende Nyasawo basini oba yisemi no bongaini bikuru asole na ende twensi otoseni kero moturendera afya ito na ende otogitere buna abana bao no moyego yegore tiskone bakasole tuasabire na kwigena asili dara Yesu Kristo oyoroma bali ito. Amen. May God bless you. Thank you. Baada ya hayo maombi mafupi,
ningependa kumuita mwalimu mkuu wa hii shule ili atukaribishe hapa kirasmi. Principal, tafadhali karibisha wageni ili wajisikie nyumbani. Asante sana MC. Nachukua nafasi hii kwa unyenyekevu hali ya juu. Really humbled. Take this opportunity kushukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha tumefika siku ya leo. God is good. Allah, God is good. Hallelujah. Karibu sana. Nataka nichukue nafasi hii ni washukuru wale ambao walifanya mpangilio huu wa kuchagua hata shule yetu hapa kufanyia hii sherehe hapa. Kwa hivyo nachukua nafasi kuwashukuru wale wa CDF chairman and your team, our area MP Honorable Sero. We are really delighted as a school and as a community. We can't take it for granted kwa sababu kuna viwanja vingi ambavyo mheshimiwa angependa kuchukua sherehe hii pale, lakini ameonelea akue hapa kwetu Menyenya. Kwa hivyo nachukua nafasi kukaribisha nyinyi nyote. Najua we have come across the constituency, ward zetu zote ambazo zimefika hapa. Wageni tumesema karibu, na hata wale dignitaries ambao wako njiani tunasema mujisikie. Najua kuna waimbaji mbalimbali wanatakao tutumbuisha siku ya leo, nasema karibu. I'll not forget my fellow chief principals ambao nimeona hapa, Mr. Buga, Chief Principal Menyenya, Mr. Keo and your teams, please you are most welcome. Na hata walimu wengine wote katika constituency hii ambao wataungana nasi siku ya leo kwa kusherekea na kujoin mheshimiwa wakati ana launch bursaries. Tunamshukuru sana kwa sababu amejali maslahi ya wanafunzi wetu katika vyuo, katika sekondari na katika project mbalimbali ambazo anaendelea kufanya. On a nutshell, nataka kumshukuru na special way mheshimiwa wetu kwa sababu sisi kama shule tumebenefit. Mkiangalia hapo nyuma amejenga modern laboratory, hiyo bado inaendelea kujengwa hapo, na pia ametuchengea vyoo. Hapa nyuma kuna choo cha wasichana na pia kuna cha wavulana side hii ambacho anaendelea kujenga, na pia kuna mengine mengi ambayo amepanga kufanya. Kwa hivyo mheshimiwa, hongera kwako. Mungu akulinde, akupatie maisha marefu, na hata wakati ujao tunakuombea akupatie hiyo nafasi uendelee kutusaidia. Kwa hayo machache ninasema kwa jumla you are most welcome, na kwa majina naitwa Mr. Okari, na kwa niaba ya halmashauri yetu, wanafunzi, hata walimu, hata wazazi tumesema karibuni. Nipigie makofi jameni. Nipigie makofi. Piga makofi kabisa mkiwa serious. Asante sana. Asante kwa hayo makaribisho. Ningependa sasa nilete wale ambao wataongoza hiki kipindi wakifanyiwa introduction na mwenzangu. Tafadhali kuja hapa ufanye introduction. Okay, awayuni biyamore abantu baito mogogete lero neri tukolie chibesa igorasi mogoke kiagera our host pato akorukuna Honorable Patrick Osero ngochare ko bachibesa egere chichira abana baine school. Nataka kufanyia timu yenye itakuwa hapa mbele introduction. Mwenye ni MC of the day ni Evans Nyaoncho. Karibia hapa mbele ndio watu wakuone. So any consultation kama unataka kupass any information utakuja hapa mbele. Those who will be in charge of entertainment wasonge hapa mbele. Petrus Mungare and Wilson Mauti Engo ya ng'ombe. Karibia hapa mbele. Sawa, salute your people. Muyamole. Onye kule no mogoko kwanyo mosani. Onye kule no mogoko kwanyo mosani. Onye kule no mogoko no bosyo korokia. Onye kule no mogoko kwanyo mosani. Onye kule no mogoko seka ngoraigo. Ha ha. Onye kule no mogoko seka ngoraigo. Onye kule no mogoko no bosyo
onye kore no mogoko seka ngora igo nkorere iga more no mogoko omwesimi wekera agoswa yani ntete koigwa abang'ina n'abasebichuri abang'ina ebiri riatonga kimogocha gokora n'echinko bichiko bwati ayamo ibere isatu na igure ryogindikete lakini nimbo oli mombinya liriateba ng'amurari kende chinsa chigo ikabang'ere chae muranywa teko babuya nari muranyare koiririata lakini abang'ina bekango ng'amoyo muyorusi ng'ombe serere iririata limonyiwe haya ekina kinda igwe na nchemanya ng'ambi yande mong'ure kerogorende karibu mwesi oyo Beatrice Mung'ale koru Borabu Social Office Nyansiongo Sub County Borabu ye na nche nabakwani mbiya muri mwensi piga egento na nche oyo iga akwanire onyore bunesiro linkababuna sakayo no aiterta sama bokane bono honti bogetenka unginyorocha kondeta nga inchuga iga igota buya moroche asobwenge amarieta nkor kugwereson mouth omandi uno muigo yodate baiga lirinko nkoragerera alieri muigo nga sauti ya Borabu ero twarora nega egento ndabatebikere ki asobwenge chikwaya chirikia chirega iga ntora manya abaikira bari barenge invited bachigetu ninchwe message gato barechese gaiga na itura bagenda ta aso taratibu into koigwane ngenje kamneyo nyasaba sinimbia mono sawa. I think hao ndio the in charge of entertainment naenda baka nyagoteba na onye korwale to kogorora nkwira nore kobwenete kiagera abasacha barango kuna bale sawa. I want to recognize the manager of the constituency, Mr. Steven Kaka. Mara mona internet team ya yonsi pia Borabu. So a team we rimoroche magari ebegete chipach. Kende yonsi oragani, anya gotate banado, anya gotate mache, anya gotate ndagera. Na wata na wago shugurikera. So I go koronde wensi obegete patch mochande. Igo no wabala senga nchio kobakonya. Igo tutate korre program ekobwatia Mr. Kaka chukwa nyabantu egere nari bakomanya na obisi no erega kera abande bakagasaine gotayariso mweshimi wache Bwana MC, wageni wote waliko siku ya leo, asante kwanza kwa kupata muda kuja huku. Tunaomba kwamba tushirikiane kwa hii sherehe. Wale ambapo mtaona dosari mtuambie turekebishe, mahali ambapo mnaona heri mtupe hongera, lakini isizidi sana, sababu ikizidi sana tembo tutalitia maji. Asante kwa kuja, tushirikiane. Mheshimiwa Konjiani amefika ofisini saizi tu ngochare tokore gasieria mwathome tokore abana baito bagende school basome aji Bursary round ya promise tinga ji Bursary ngochirware generously and more fair na bali mwanyora libagari iri apply round ye moja go blame monte kira mwadri baga etu abate online applications. I believe our students right tombare in a position then ba kora boronge tuanyora the forms digitally. They have been sorted digitally and they will be awarded digitally. Thank you so much and welcome. Biamono mwakere nko bya ya moibere isatu abana bwa abanyane tibesa mo kira ngora iwe binto nko borabire mwakere nko bya ya moibere isatu biamono bona nabona ale kwaliga ni abaiseke bali nabamura babwate chaye yabageni ekero yo minto mombinya ago twaliga ni asenge ncho yekinywachi nabonta etego tebanga mombinya karibu mombinya nababore linga murali kende naende kene murali kende chikwaya mwaikire recheste mutwa iga mocha motigare murayo inare chesta iga ngano mole Dr. B on these, ladies and gentlemen. Paraviaba, abatirigo you. Uratiga DJ abantu ba minto ba Borabu mbiya mole mwenzi akikora iganya kwa nya turari kenda ekora iga
wakire bia abana batirigoyu mombinya agocha maega bona ase ni tutoleka tora mwariganie otokora kuno gotero uko tomakore to mochumbe baadaye mwaigure sawa Mwaigure bunateba oyakoro kwa matrigai tukango toro go sename to gukwana omatrigai kyekyo aigweta bia aseki orocha bangena na barabiaba abagaka batembu yamana sogo ika no bwato gatera na kigogorokwa omwako yo na ndo konde asera ngoro kyotete koreta omwako yo taibono tiche ibeko gotero kwo To be on these, ladies and gentlemen. mentally misu Omwakoyo noyo wa maya omwakoyo noyo wa maya omwakoyo noyo mwemisyo omwakoyo noyo mwemisyo omwakoyo noyo wa maya omwakoyo noyo wa maya omwakoyo abangina mwemisyo omwakoyo noyo mwemisyo muyamono nyasaye muyamono monguru waito muyamono nyasaye muyamono monguru wapinduru ya wamama wakolira maya tutari kunyara wakolira mange tutari kunyara inaye ruti inaye manyara inaye ruti inaye manyara tata webitongwa monene wa banene baito tata wemeganda monene umwanya bantu ondete yobunaye nyasaye bubugima ubukya mwanya bantu bagenda kigasi banyora kibesa bakonye familia banyora enibo baito bakinie familia baito omwakoyo noyo wa maya omwakoyo noyo wa maya omwakoyo noyo wemisyo omwakoyo noyo wemisyo omwakoyo noyo wa maya omwakoyo noyo wa maya omwakoyo noyo wemisyo omwakoyo noyo wemisyo baliga mubusaba mwakoyo noyo ino mukuliga kigasi mwakoyo noyo ino mongaka muyole konroje muyole omongina muyole konroje muyole wasomili abana balikirwe meremo bakwagachire nyumba naende yegoroba bakugulire gari wachire sabari bakunibere ng'ombe abangina nyakunywa mabere bakunibere ng'ombe nyakunywa mabere baito tatanga muna TV noyo wa maya omwakoyo noyo wa maya omwakoyo noyo wemisyo omwakoyo noyo wemisyo abangina noyo wa maya bakonye kibya tawon weke sako tira bana mbere ngamukubeka abangina tira bana mbere ngamukubeka weke sako aseme limelito yani melime kompa aya brayobuka wandigere kwaligere nyugwantagigere yes abangina karweke liyata iyi melito yani melime kompa tutari gucaya tutari kurusya baito naona wa principals wamechacha ndani ya nyumba baito echo Kenya
Mwakoyo no ino. Abantu bonsi esengima. Arangina abakira bana mbere ngomukobeka bano. Mwakoyo no yomo. Abantu bagotera isano isanemo isano ibere isano isatu. Echo. Mwakoyo no ino. Kogendese. Mwakoyo. Ekumbe bano. Ekumbe arangina. Okora tole. Totanga munati. Ekwaye byetaka kuragerirwa. Mwakoyo. Bangina kuruwa biketingo bagatari raisi. Mwakoyo. Usenati. Laito. Mwakoyo. Mwakoyo. Abanyira tenga buya. Tenga munati ibi. Baito. Koba gorerande besa. Baito. Thank you DJ, tutakuja baadaye. Bakere chinkobi. Bakere aba muraba inchungo ga mutri wa inchwa. Njumotwa. Nge mike yake. Akere aba muraba chinkobi banka agaiga. Komoko gwa macha itukunywa ngora. Endagira ni nyinge bobe. Na tori nto gukura. Ngora. Mbalenga mwagokeire timu eye. Mugwanje kero mweshimi wachire tubalibaga. Ndete kore tumu biyamon. Inchua ngakibano tukumuru kumubuyobokana. Inchua. Aliga ni umumuro ne ara togotero komo. Okuya. Yes. Akurukunnya tigo. Amerete nchuke. Akoya nabuni pawaso. Ubwato kiringo. Yes. Na nje nabakwanira mbiya muri mwensiga. Nakimwakirega. Mbiya muri mata. Muina mbiya muri. Muina ali aro mbiya muri. Kakimo kyo koboko gero Mungu aniga nali nkumanyanga na nje naonde. Babo minto oe baba. Babo minto ora buseito baba. Ora buseito gaki. Ora buseito umurantu bwate. Osomete bokon. Zero baba zero minto zero baba Chumbo muya. Bokonya bokon. Baito Hecho. Abangina garanti se que riato. Mono nyatigo ngyabo nyarute neine. Tunegetambe ngaimira nyamira. Mono nyatigo ngyabo nyarute neine. Tunegetambe ngaimira nyamira. Nigeke gyanjando botukinagenda. Magendero ngaimira nyamira. Nigeke gyanjando botukinagenda. Magendero ngaimira nyamira. Eiga kyabo nyarunje nindo jama komomura kale to bali rubi nyamongendo. Iya itonga nenze nganzuboli. Nyamira ya itondo vega na jutia. Kakia bangina mutago tiseke idia. Ngora baita bangina baitu nakibono mwakora. Musuke ja baba turatenga. Obu ya bosero. Obu ya bobo gambi. Buya moite ngora bangina. Abangina baitu nakimwakora. Abagaka baitu nakimwakora. Ngora oyo no mogoko. Buya oyo no mogoko. Dice que ya tobono ngora gake. Buya baita bangina. Ngora baita bangina. Ebiridiato nakibono mwakora. Nindo cho mugambia ndicho se bunyageti na mangalia tata. Wete buya.
buya buya baita bangina ngora ngora baita bangina Borabu ya itondo chembuyere Borabu ya itondo chembuyere enjera mugo jando chembuye tuli gambi tukabwate ndo chembuye buli chini kwa chini toitere oyo no magoko sero mintondo chembuyale chini kwa chini oyate banga etengo tali nyomba tika no ara muiririate oyo no magoko muiririate oyo no magoko diare rama ene togogete diare rama ene togogete aya Borabu ya itondo chembuyere Borabu ya itondo chembuyere amagende rama ene mbodyo toroche amagende rama ene mbodyo toroche chini kwa chini toitengora buya buya gakya bangina chini kwa chini moitengora buya buya ndo chembuye mule abangina karairiata na indi karairira kwiriata kaibano mombinyanda mominyandi wocha Borabu ya itondo chembustroche Borabu ya itoga kimbuyere aka baito mobuye bijulia aka ya ito mobuye bijulia najire kolikiro sana tinda moratata teresa kai kwenda bano chini kwa chini ndo chembuye tole mombi nyumi ndo chembuyole enjerogo tenga ndo chembuyole baba chini kwa chini tata mbuyole kakito iterenze ndo chembuye tole Borabu ya itondo chembuyere kaki asante sana asubura yubuya Ajagwandiriga babo minto Ajagwandiriga babo minto abangina baito ngai mwasoa abasacha baito tiga kwibisa ege suntana kanana timwe bacha baito hicho Ajageke mwarire ndo temo igotete mosende tibitora bandi tukorere nchara Ajageke mwarire ndo temo igotete mosende tibitora bandi tukorere nchara baba hicho Ajana sinyiru musaja bunanda kore baba baito buya buya bangina toratenga kareri diata oyo no mogoko muite ngora baba sukaguja buya moguja maene tagogete oyo nyatigo oyo no mogoko burayu buya tata tukabwate lero ndero gakimpatebi lero ndero itipoli akagonga bangina baitingira muweita bangina baitingira mogotenga akimoko ndro mugambi undiba mongera maiga mange omugambi Joseph nyegetirina mangaliaria yatole bangina baitu bono bwaterabu chini kwa chini bono bwaterabu muite buya obo no buya chini kwa chini gakibwaterabu muite buya oyo no magoko yalero ndiyo linga lero yalero ndiyo linga lero oyo no magoko obo no buya oyo no magoko bono bwaterabu chini kwa chini chini kwa chini chini kwa chini chini kwa chini aiye no eno ngangi nyambwe kote bete kuikaika abangina baitu gakimoiriria ate oyo no magoko litukiriria rero oyo no magoko litukiriria rero gambio zero ndo chembuya gotoira gambio zero ndo chembuya ale baitu Ekero nalege mwana babo minta gante beli moliare liengenjo kyaga nzemya ngalige ngaye gogo kinanga mwana ngaye direli mo baito ngogotebya oli bwate baito likolere komenya buyenga baba ngaye komenya buyenga baito ngaye obwanjani osera kabwate obwanjani nyatigo muyaye ndu chimbiyere Borabu ya itondo chembiyere azituru mwakere chingo byo mu muroyo kubugibuka no igaba koitio murero mutu atari 1+1 Okay, tigango bakwa nande mbuya muri mwensiga mbuya muri etangazo asabali bakire bono iga buna torasegetie keiga tuwento baba twareru kabisa gente getanga ni buna tolensa iga ntobe nuko taka kogo kenga nasini niga abangina bo sina baisike enyombe liere muinaria
Erie moinarie likira malikaria manakorolekana kuruga muna toliga. Abaga kana bamura bonspi ochiera ini yeiga. Igo toigwanane egento kendi gya kabere. Una tolense ga muna morochi tokona gotua otwera matense kegusi bali motara ikerwa. Omorobe noro erori achire ngocha mumukiri muna moreigo. Bali babwato moroberiga mbamaete kibagokora igoto toigwanane antu twarobotore rwekiaga ntu anakora mangana abeira asebora bwengi magesi muna yagachagete tiango to babatore kabisa igirie mangana ya anyar ko bakoera buya mbia mono naende chikwaya chitara register na intuga moche message iga bali abarai mo register nandi katoko barangirega kamuranche to babenge iriagere chikwaya chinyinge muna chirega iga na chinyoli baga iriagera soko gokia bageni bachira segetie keiga tubageni ire mayambia mono. Biamono noena abana bane beskuru nkolera iga konyumura amacherero mwesibigu noara momo manyete onde taba kuna mokire buna mokirete igo bono abana fusi balie eariganie moche gotera abangina bengoba ntiyale mole inchubono ekwaya yakia abanyarutinda yerora murante bigo semoro abangina bengobo abangina abumba begete ngobo elieke usi ebitinge ngomo baligere libuya bagete mwebange mokonye tinsa awanafunzi balianya mole tiyale mungakimbia hivi mchukue nafasi kwaya ya Menyenya primary kimbia nyinyi ni wadogo. Haya engo bageko nyagwesi batiga abana beskuru basoe Menyenya primary school pia ni watoto wetu wamejikakamua kweli kweli. Na hao ndio wanaitwa junior secondary. Nansiongo boys singa imobere tamokoroko boko igate amaniko baligiale. Nansiongo boys. Haya kwaya ya kia banyo Teresa pia muchipange. Akira bana baito chinko bia kero bako nyagocha ngora ngora. Na ubagerire tuachira eye moibere isato. Haya hao wanaingia ni wanafunzi wa Menyenya primary, junior secondary. Hao pia wako na yao watatuonyesha. Dr. B on these ladies and gentlemen, in front of you, Menyenya Junior School, ready to present a song entitled Karibu Mgeni. What? Karibu Mgeni. So, let us all entertain you. So, sit back, relax, and tiki your time. Welcome.
akira abana baitu chinkobi akira abana baitu chinkobi boronge gaki tuba moyo bairiri atere yes igona libuya tobe ntuba omoyo ige bagukwo moyo nandu muchumbe kagucha moment ikiriri ato egere baguru no ne sota bachikuna kunywa kabu mungaini abu utabeti mungaini umaite ngogo chikende yokonyo kabu mungaini biamono abu bagosoegeti n'abang'ina b'engobo ko bakonyagosoa mumanyi ng'aki kware goteba. Yes. Mambo ni kama hayo na bado igo we want to recognize bari baikire without even mentioning your names that recognize all the principals around. We want to tell you that feel at home and they got no more na takoba about Savos Korwe County government to our recognized our representatives bariba CMCS na abarolile arolile oyo ko represent yo mitokoru mekenene karibu sana our pastor baito to our recognized mwensi chikwaya our student leaders from all the universities colleges to abarolile register your presence ga semese na litora manyena mbarenga mwikire our lecturers which university colleges and institute to abarolile mwensi feel at home and on a very special way to arolile na chairman eto na alega akonya gonchokana na make sure na mangana mbiyare chairman deno Bwana Rosana agoteba na leo maneno itakuwa sawa kabisa. Our epo secretary na royo gotara korogora aribuya biamono ntomoroche karibu sana our secretary ekarabag na bagosoa bari mwese mwikire you register your presence as MSA egara mo very organized. Karibuni sana biamono abu bagosoegeti n'abang'ina b'engobo banyansionga iganinka nabarobungo twegeri balenga kale kichamatuni yeito nabakyalenge buna bebo yatiga eyinere ngobo egetinga enkero obosubuni mboro mbabwato mochere nebi byonsinga nebi kworo kinga kyomo gusikarame alenge kwebo ya abo Gasiaye namba mo takaingo rusio mo jumbo muyao wekaine no sere gasiaye namba kaingo rusio mwalimu muyao gosomia menyenye gasiabo namba mo kaingo rusio bagambia baya wekaina bachiwe gasiabo ekenya nero ya itabire osero nere dansionge gasiaye namba mo kaingo rusia nyamira ya ito ya itabire osere gasiaye kaunti onsi ya itabire ge base gasiaye namba mo kaingo rusio mogambio muyao wekaine no sere gasiaye namba mombinyo naye ngai wacha na gasiaye namba mo Aibono tokorusia bagambia baya babweka ine no sere gasiaye nama eligerelia sero morore eligerelia sabu morore eligerelia sabu morore county yeito eligerelia morore chichibu cheito morora bari mubaito eligereri mombi nyominto morente gento keria mombinyo ninga akira bang'ina bachinkobi ekero turi gaiga tutete turabuse nyumba abaikaro beruete ntaite mokoru mukibesti gutuka raisi mokoru mukia na limoko nyaringe tumuna no muturu bachiere nyumba gosenaki wane njira nene mosa gocha igo mugambia gocha guikaransa wono ntagete mochi motene na iga murigereri guchia ndokora abuse nyumba gaki egera ntosari karo magani akoreki achire nabagani baya aya tene na murigereri guchia aya tene na murigereri guchia iga
Weka mabo ntongi no nyaliso liomo. Kora atika DJ. Aya, tenena iga. Kora atika ndaba boli. Ngora beturesa rabuna muliga. Ngora nguguchika nisase muliga. Mwasi mogochia. Ngoko beturesa. Asa mangana ya mogo kora. Etagete chinkoro chiasibuka baba tenena. Tenena. Karo mwasi bokire chinkoro ebinte bikoiguka. Mogo tigamba kunelibo saigo. Mukwero. Wasero kago cha akimukwero yo goku moche linganga irana boku gachu. DJ bwatuka. Echo. Kabe serious bono. Ore. Babo minto. Abangina baito. Baba tikako bakemanyi mugo sura eso era ine kieko randa. Ore, wazana kyabangina. Ore. Babo minto. Mangana mansuwe. Mangana majae. Mware tire baba. Mwakwanire baito. Mware tire. Nakingwe kora. Gakimoiririate. Amangana maya. Amangana mansu. Osera retire. Osera kwanire. Babo minto. Mangana mansu baba. Dicha nyonga sauti. Nyonga. Aya. All right. Ekaro tuli mutua. Emubwate riogi. Emogotegerera. Esoro isti. Etondo munu monyore tumuchire nyumba. Wazena kya bantu baminto. Abere igo. Mokuoga iga muri go itimore ro Nyasaye. Tuira na turabuse nyumba tuira na maga iga. Nko bamure. Nuna ba Yesu. Nuna. Wazena ki. Watuka DJ once more. Watuka. Hecho. Togende baba seka. Hecho. Ore. Babo minto. Ayiba. Babo minto. Amangana maya. Amangana mansu. Amangana maya. Osero kuraseka. Osero mbuyole. Osero kuraseka. Ekona mote bigo bono ngange no kumuimukia. Babo minto. Emere nyo baba. Emere nyo minto. Emere nyo baba. Babo minto baba. Moiririate baba. Moiririate baba. Mangana mansu. Amangana maya. Amangana mansu. Osera retire. Barora banginaba. Bagozi bakumwaga. Moiririate. Kainkorutie ngoko. Korutie mboli. Kainkorutie ngoko. Murasi bomosoli. Morutie birukunyo. Gakimoiterense. Amangana maya. Amangana mansu. Osera retire. Osera kwanire. Babo minto. Pangina ngai mwacha. Moiririate. Osero mbuyare. Hecho. Obe. Babo minto. Bwati bona gota kabasiri asiotanga naye kwaya ma. Kwiro. Obe. Gaki moiririate. Kainkorutie ngoko. Korutie mboli. Murati bomosoli. Gaki moiririate. Abangina baito. Osero kumbe abangina basatiri gotoka raisi kumbe. Obe. Babo minto. Gaki moiririate. Osero mbuyare. Osero ngaiwacha. Amangana maya. Osera retire. Barora banginaba. Bagozi bakumwaga. Tugenda ndole seito. Tugenda ndole manga. Tugenda ndole seito. Osera ikaranse. Waretiro borabu. Goko iwambuya. Osero tenenango. Ende yane. Netagete bokima abundiri mbimeto motoriro. Netagete bokima. Netagete ngoko. Amaje yukunywa. Ingo ikanaroko. Nyenya kangondi. Indati bomosori.
indati bomusori babo mi oyo nare ture sarapi oyo DJ Nyonga South, thank you Mbabeti. Hawezi kunisinda kwa sababu lazima niongeze ngoma yangu. Hawezi kunitoa kwa kiwanja. Nitaongea ile Kiswahili wa mama wananifundisha watoto nyumbani. Haya mwakere chinkobi bia mono. Haya. Kiabanya rupie chita vatari minyoke geti nekia ino chisa chiaelire. Nyuma yabo Nyansiongo Baris. Mwe bange asenchere yogo tero como kamuranji. Kiabanyoru. Nyansiongo Baris. Nyansiongo PH. Tafadhali Nyansiongo PH. Sawa. Nyansiongo kwa stage. Tuko na wageni hapa ambao wametoka hospitali ya Neptune. Igo paka afya yenu ne charity. Rinabateina no mukuganone mpana dongo nyora more. So I want to invite Madam Daktari Chitaeka Isano egarabatebi na nkibagova. Hii ni hospitali ya Neptune. Madam, karibu sana. Nende bwakire bia. Mbokiete. Rogoro na maate na abana b'eskuru n'abalimu bwakire. Sawa ntunto gotera. Sengenjo tuatire ko batebi igoro ya afya ya inonaro. Asama lieta ngoro kusabina nyaboke. Koru Neptune health keaga kijauri. Ngorengi abange mbato maete abagambi mbato maete. Abalimu bonsi mbato maete na abaiboli mbato maete. Twabaliganire mwensi. Jisave stogo twara. Mosome rugaiga. Asante sana. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Meshukuru kwa hii nafasi, all protocols observed. Meshukuru kwa hii nafasi ambayo tumepewa ili tuweze kuongelea hospitali yetu. Kwa majina naitwa Nina Nyanchoka. Mimi ni daktari pale Neptune Healthcare. Tuko na services tofauti from outpatient to optical, dental services, inpatient services na all health checkups. Mmekaribishwa sana ili mtutembelee muweze kupata hizi services. Na tuko NHIF accredited, kwa ambao wanalipia NHIF mnaweza kututembelea ili tuweze kuwasaidia kuchagua hospitali yetu na kupata matibabu yenu kupitia NHIF. Na wale ambao wanafanya na serikali mko na NHIF pia mnaweza pata matibabu kupitia hospitali yetu. Pia kwa wale ambao hawana any form of insurance, tuna accept pia cash na our services are quality and affordable, and we want to welcome you all to Neptune Healthcare. Tunapatikana pale next to Kenya Power Offices Kijauri, kando ya karibu na Nyariki Tea Farm. Hapo ndo ambapo tunapatikana. Mmekaribishwa sana na tumeshukuru kwa hii nafasi. Mbarikiwe. Asanteni sana. So kwa afya yenu mmeshughulikiwa. Kiabanyaru on the stage. Ekwaye ito ekoru Kiabanyaru ase madam ito our secretary Madam Teresa agotera na endare ekiongozi. Igo madam ko gotera kora ukune you join your team. Karibuni sana.
Radio Vuna 102.0 wako ndani ya nyumba. Uza Radio Vuna. Baito Radio Vuna ndani ya nyumba 102 pointie nogo. Hey, ne zero. Hey. Baito. Baito. Ine soro istiere moyo. Nyasa ore goro. Mokabaje ke viata wangina. Irinia tere soro isti. Onya kago itaiga umusuntere nuracha monyerere. Dice nyonga. Mumasa gukuru bwansu muchumwe ngocha mumanya gotera. Taribo. Soro isti rinchwa. Chwa bago igocha mutu asikire sogoterera. Gocha. Njungoga. Onya tubwati ndamwa mwakiri musbati uchinkobi. Ono makungu stengo. Yani automatic ogotenga buni TV. Aba gwaitire. Ndageta karo muchumba agocha. Oye gulibaga. Otenene mutubuna stengo. Okore biasara. Mugwanja bo. Yando ikarase tikatwange timu indi. Nyansiongo PH. Uza. Thank you. Mombinya, thank you. Roiko goiko beke egere binto byanse. Nande buna mwate ebigwa. Nyansiongo barisimo bangensa. Buna moko mbora ibagatimbwati insa. Insa goje insa. Nyansiongo baris. Nkorangeli mwakira tima rusene kerogo molende tetige biroge bya bande baberake. Nchwa. Mwaigu goko igwa gasioro liga koire ne between no yakoleteki. Nyageta ali elirogораria. Ende eli moina ambulance no ere. Igo morora mondo sioro lie komoira momotige igo.
amacho konyunaro ebinto byonsimbiro egetima kende ngeyo gegwaka ni kubesa ngano nyampresa neptune na bego pima bosa igotoka ario nyako igwete bobe Ng-Cdf BH Biamono totigera wo togenda naendo mwezi miwo itosoire Ng-Cdf boys tabatari biamono totenene igora sengencho yokorarango mwezi miwo itongo soari getibia Ng-Cdf boys ngotera bale naende Ng-Cdf baris na enu kunia keigo onta ete kuba kunia keigo mageni ogoswa ebinto bichake haya Ng-Cdf baris omageni oito soire na ende na kiegente kare na twaganetie na Borabu tikabara onche getia keigo Asha chiasa chieito omweshimiwa tasuka korwe skuru mabo stanera kuoywa musieke geite kipi chiasa mfunge yogeti ya pore mari kapsa
Amina. 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 Yes. Teacher. Amina. Oh. Yes. Emateri akwa nege songo korwengo bo. Kayo. Yes. Emateri ngayere akwa nege songo korwengo bo. Kairiato. Yes, thank you very much. Yani omagani bwesiko no ara around bono no are bono yotayarisha ekeiririato ebichuri naba we want to recognize you na nomora mona intwe the not Borabu officials nyamwanga technical ekerubogie tai eibono ya chenchiri gokoro kuna Nyamira National Polytechnic hoyo minto koro achira Vincent na otora manere and nindoche chi aspiring MCS cheito na inunto baroche mwachira kubate sio morai igo karibuni nyinyi wote igo bari mwensi pimora program bono officially isire wansa igo kanyago tayarisa chi meme chioko iririata na gopokea the omogani bwesiko oyubare na oyo minto oyo gocha komubwatisia our own son of the soil Sorista General igo no bara monere keno geto igo ekeiririato mombinya chinsane chiago taratoro mheshimiwa mombinya bueno abangine mukatubweka mu chumba itu baito yugo chao tero ndo tembuyari yugo chao nyekeria tabangino mugambi olibocha mweti gocha gutoma abangine bali banko bonchwa turu tutu mu chumba babu mwana mitunka bakanya kigutengo kora ine mwana makaiga hicho kabasi kiria tabangina bona yabeire buba hicho yugo cha otero ndo tembuya baba yugo cha otero ndo tembuya pero nebo iri go mutuliro ogosoa nyekeria tabangina hicho chugocha mugambi ochera chugocha tutomoyi keria tabangina twama kabasi kiria tobono babu mwana mitunka bakanya kigutenga koroteru mituri mariuka bangina muririate abangina muririate otero ngai wacha otero batirabo abangina muririate bangina baituri mariuka oyuguta mwali baka bano buja mwali baka bangina mwali baka otero bono nteke totenga bune TV oyuguta otero ndo tembuja ayetaka ko enya mabugi munyabiki zitabangina munyabiki zitoe ayetaka ko enya mabugi munyabiki zitabangina munyabiki zitoe otero mbuyura maene abangina ngekeriato baba kibonongo kora abangina muiririate kibonongo kora otero batirabgo abangina muiririata bangina baituri mariuka otero kurase kanya saimiri mugwakori otero kurate ninera bono kwiro bona no gukwira nya sauri ibiriata bangina oyuguta otero ndo tembuyari baba oyuguta otero ligerie kamera na liegente kana kwa na newsia kwiro ngekiriat baba kibonongo kora otero batirabgo abangina muiririate kiriria tombolimo babo minta bangina ndo tembuja muri babo minta bangina ndo tembuja muri otero mbuyara bagaka ndo tembuja muri hicho nyekeria tabangina untu kabano gocha tukaiga turatenga nyasauri goro munta kuno sero kumuribu no musi nyekeria tabangina bangina bari yanko bita kurwa oyugo cha otero ndo tembuya abachacha mwenzi pya bangina ndo tembuya muri babo minta bagaka ndo tembuya muri more tu bwanja
more tu bwanja ni baitu no are no aro tero no are no are no aro tero bangina baitu ndote mbuye muli. All right, madi tenyonga sauti. Thank you. Asante sana mgeni wetu wa heshima. Utaniruhusu nimlete overseer wa PH Nyansiongo Township ili aweze kutubariki na maombi, na baadaye unene kwa dakika 2 hivi. Asante sana. Wacha tusimame tuombe pamoja. Tumheshimu Jehova Mungu wetu ambaye ni muumba, na asante kwa kiongozi tuliyekuwa tunamngoja na wageni wamefika. Wacha tumshukuru Jehova Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante, kwa maana wewe ni mwanzo na tena mwisho, Alfa na Omega. Umekuwa kiongozi mwema, mfalme, tangu siku ya leo ianze. Melinda kiongozi wetu, area MP pamoja na wageni wote tulikuwa tunawaongojea siku ya leo umefika salama salamini. Wote ambao wananchi wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali katika Borabu yote, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupatia. Tunapoketi na kuendelea na mkutano wa Bwana, tumekualika wewe wako Mungu wetu, wewe pamoja nasi utuongoza hadi tumalize, na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Tuketini, karibu sana. Asante sana kiongozi ambaye amenipatia. Kiongozi huyo ni mwalimu wangu, ndiye alinifunza. Nafurahia tena kunipatia nafasi nisome andiko na ofisi ya MP wetu. Karibu sana pamoja na DCC na wengine. Karibuni kabisa. Tuache tushiriki mstari kidogo kutoka kitabu cha Kutoka. Kutoka ni Exodus mlango wa 12 mstari wa 12 na 13. Biblia inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wasaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba takaso kuwemo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri. Wacha ni wasalimu nyote, hamjambo. Wacha niongee kidogo tu kuhusu damu ya Yesu. Vile tunaelekea karibuni tunaweza kuwa na sherehe ya Pasaka, tunaita Passover. Lakini Mungu alikuwa mwema akamtoa mwanawe Yesu Kristo kuwa kondoo ya Pasaka, ili kila mmoja wetu akamtoshe katika nyumba yake. Kwa hivyo ninataka kunena damu ya Yesu juu ya maisha yetu zote, katika wazee, maisha ya wazee, wa mama, watoto wetu pamoja na viongozi wetu. Na hii damu ya Yesu inaweza kukufunika ili mapigo na hukumu ya Mungu na ile lahana zote zinapokuja sikaweze kukuruka. Tunasema zinaweza kupass over. Kwa hivyo hii damu inaweza kufunika maisha yako, inafunika nyumba yako na jamii, inafunika whatever you have, your possessions and your wealth, inafunika your endeavors, na tena you are coming and going from now and forever. Hallelujah. Kwa hivyo damu ya Yesu ndio tunataka tunene juu ya maisha yetu. Katika viongozi wetu tuwanene damu ya Yesu wafunike wanapotoka na wanapoingia. Si mnaomba hayo? Na sisi katika jamii zetu na maisha yetu, damu ya Yesu Kristo itufunike, ituoshe, na tena Bwana wa baraka akawe kiongozi katika maisha yetu. Kwa hivyo ninaweza kusema ya kwamba Waefeso 1:7 inasema we receive forgiveness of our sins through his blood. Kwa damu ya Yesu tumepata msamaha wa dhambi. Kwa hivyo siku ya leo ninaomba damu ya Yesu Kristo itutoshe shote makosa tumefanya, zile dhambi tumefanya, Mungu wa baraka atusamee, ili Bwana kondoo tunaposherekea Pasaka ikaweze kuwa damu yake ikaweze kulinda maisha yetu tunapotoka na kuingia,
na hata wale walikuja mkutano wakiwa wagonjwa, nimewanenea uponyaji katika jina la Yesu. Wale ambao mnasafiri kuingia na kutoka, damu ya Yesu Kristo iwalinde. Viongozi wetu tuwatamkia damu ya Yesu. MP wetu wa Borabu tunakutakia mema, na damu ya Yesu Kristo ikufunike unapotoka, unapoingia. Wangapi wanasema damu ya Yesu Kristo tufunike sote? Tufunge macho tuombe. Mungu wetu wa baraka, hakika tunasema ni asante kwa kumtoa mwanawe Kristo Yesu ili ache msalabani aweze kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunaomba ututakaze na usamehe makosa yetu, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa wamama, wasichana kwa wavulana, ili laana zote, dhambi zote usiondoe, tupate nafasi kuitwa watoto wako Jehova. Damu ya Yesu Kristo tutoshe. Maafa yanapokuja yapite juu yetu, maradhi yanapokuja yapite juu yetu, ili Kristo tufunike na damu yako tunapotoka na kuingia. Viongozi wetu wa serikali ya Kenya wote, kuanzia rais pamoja na viongozi wote wa kila kiwango, tuwafunika na damu ya Yesu Kristo. LMB wetu na wageni wake na viongozi wote na watu ambao wamekuja siku ya leo, na waombea damu ya Yesu Kristo wafunike wanapotoka na wanapoingia. Tunapoendelea na mkutano, we kiongozi na mlinzi mwema, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you very much. God bless you. Asante. Asante mwanafunzi. Tuongoze.